kabisa kabisa kandi mbaye ikaze kuri The Hand of God. Yo cana imwe rukumi mu Rwanda ikugezaho ibiganiro by'umwihariko, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 15 byagufasha kwiyubaka mu minsi 6 kabisa kabisa, ukamera neza, ukagira ubuzima bwiza, ndetse ukabasha kugira imibanire myiza n'abandi. Reka duhere ku cya 15 tumanuka kabisa kabisa, komeza utega amatwi kugeza ku cya mbere. Icya 15 kiragira giti: tangira kwiyakira ukora ibintu kare mu gitondo. Aha ngaha barashaka kuvuga ati mu gitondo, niba uri umunyeshuri kora etide mu gitondo kabisa kabisa, kuko nibyo bizagufasha kugira ngo ube wabasha gufata mu mutwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kandi burya ngo umurimo ngo n'uwakozwe kare. Reka tugere ku cya 14 kiragira giti: menya kurekura ibintu bikubabaza. Menya kuri ibintu bikubabaza kabisa. Kuki wagomba kwizirika ku bintu kandi birabikubabaza? Niba ikintu kimwe cyanze ujye ku kindi. Reka twimanukire n'icya 13, tegereza amatangazo aho kureba televiziyo. Kuki wahora wicaye imbere ya televiziyo? Tegereza amatangazo ubundi ukore cyane, wiyumvira amatangazo gusa n'amakuru agezweho. Reka tumanuke ku cya 13 kiragira giti: shimira ibyo ufite. Niba ufite ibintu umuntu akaguha cyangwa se ukabona Imana yaraguhaye, gerageza gushimira kuko ni umuco mwiza. Reka tumanuke ku cya 11 kiragira giti: gabanya igihe ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ntugabanye igihe ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kabisa, mu minsi 6 gusa uzabona impinduka. Uzabona impinduka kabisa ku buzima bwawe, kuko buriya ni ibintu bidutwara umwanya munini cyane kandi hari n'igihe biba byakwangiza ubuzima. Reka twimanukire ku cya 10 kiragira giti: vuga ijambo ryiza kuri wowe buri munsi. Buriya umuhanga yavuze ko ijambo ryiza rirema, by'umwihariko nk'iyo rivuzwe n'umubyeyi cyangwa se undi muntu ukuruta, ndetse nawe ubwawe uvugeho amagambo meza kuko bizagufasha. Reka twimanukire ku cya 9 kiragira giti: kiriho gahunda yo gukora imyitozo ngororamubiri. Buriya myitozo ngororamubiri kabisa kabisa irafasha mu buzima. Iyo wagize ubuzima bwiza ku mubiri inyuma, n'ubwonko buriya birakorohera kugira ubuzima bwiza. Icya 8 kiragira giti: irinda abantu bafite imyitwarire mibi. Irinda abantu bafite imyitwarire mibi kabisa kabisa, kuko ni abantu batuyobya mu buzima. Ugerageza gushaka inshuti nziza. Reka twimanukire icya 7 kiragira giti: fata ibiribwa byiza bitarimo ibirungo byinshi. Buriya hari ibirungo byangiza ubuzima. Gerageza ufate ibiribwa byiza by'umwimerere kabisa kabisa. Reka twimanukire icya 6 kiragira giti: fata iminota 10 yo gusengera buri munsi. Buri munsi fata iminota 10 kabisa kabisa wiyeragize Imana. Bizagufasha muri ubu buzima kugira ngo ubashe kuba wagira ubuzima bwiza mu minsi 6 gusa. Nuramuka ukurikije ibi byose turimo kuvuga. Icya 5 kiragira giti: menya kwishimira kuba uri wenyine. Menya kwishimira kuba uri wenyine kabisa. Nubasha kwishimira uri wenyine, ubwo no kuba uri kumwe n'abandi bizagushimisha, kuko bihera kuri wowe bikabona kujya ku bandi. Reka twimanukire n'icya 4 kiragira giti: shaka umwihariko ushobora gutuma abandi bagukunda. Shaka umwihariko kabisa mu byo ukora. Nuramuka ugize umwihariko bizagufasha muri ubu buzima. Reka twimanukire icya 3 kiragira giti: fata umwanya wo kujya mu zuba buri munsi. Nufata umwanya ukajya ku zuba birafasha. Ujya ku zuba hano bari gushaka kuvuga ntugura n'abandi. Udukorwa twiza twiza kabisa. Reka twimanukire n'icya 2 tugana ku cya mbere kiragira giti: soma iminota 30 buri munsi. Iminota 30 buri munsi nibwo waba uri gusoma ibitabo. Gerageza usome ibinyamakuru n'amakuru agezweho. Icyo cyari icya 2. Icya mbere kiraje subiza iminota 7 byibura buri joro. Nubwo yaba ari ikintu umuntu akubajije byagufasha kabisa mu buzima. Izo akaba ari inzira zo kwiyubaka mu minsi 6 gusa, bitagutwaye igihe kirekire. Iyi akaba ari Hand of God, hamwe dukura ubumenyi wari urimo kumva. Ciao ciao.